Menta kesngi ublay nila ban sakhi bat yo ida ki hajar ngut tot ki pat jong ublay banashim menta ha kesngi penkun ya ki International Women's Day bat kajing sang yalam jong kesenjuk pentai Jowai Diocese lasdang ye kene kesngi da kajing duwai bat kajing ruai stem kabayalam da kabalang shnong lamar siang bat kajing pedang burom na i presiden jong ka SKK jadi ikong Martina Bamon board sa kajing yard procession syaduan ha kabala senran lang ki presiden secretary na ki katpra parish ha kani kasni ya kamas bakod lapan benta da imos Reverend Bishop Ferdinand Khar Didi jong ka Jowai Diocese balong inong kanyarang ba ha kani kasni harangkat kajing don ifada Martin Shilla IDG jong ka Jowai Diocese i parish priest ifada Ambarason SJ ifada Smiyon Sungo i spiritual director bat harangkat kajing senran ki father ki sister ki brother bat ki hajar ngut ki pa jong ublay ya kajing puli benengkong lashim na ki kitab Deuteronomy lapan benada ikong empor nang ba ibana baratu parish bare kajing puli baar lashim na kishti Paulus bakod sa ki Kristan harum lapan benada ikong Rokina Pawa ibana moksyang parish bare gospel lashim na gospel urukas lapan bena da ifada Smiyon Sungo badai spiritual director jongka SKK jadi yaktin ublay lakren balafaria da imus Reverend Bishop Ferdinand Khar ibalakren yakilong kami bari kipa jong ublay sapang kajing jom ya kajing penshoy sapang kajing imlong kami basisya bat ka pilgrim jong kajing termen Don way dry, kaway kajingay, kaway ka baptisma. Ephesus, klanong kabasaw, kadakwat kabasan. Nangkong nang siya, kapanpaw, kajisaw ngo. Yaw blay, nang buo ng tao. Ubalari bala sumaringi, ubla don rengkat bagngi. Nadu menin hadu mentagas ni, bat kumjuru haman laga keliman. Haswa bangan poy siya kapang kabangadi bankren kandian ngakwa bankren hakmat jompi ya ka e gaba ukpa bakoy upo Francis uang yangi kikente uang ba kikente kidon kakam ha kabanyalap kikente kibanen kong kibawan ra ya kakupor kajing penem upo Francis uang ro ba kikente kilong kibakarpang bat kibadon kakamram ha kaban yalam kamtam ha kaban penpriang ya ka kubor jong Jesus Christ sya ki wepat Simbakoy Kajing ay jong try jong iyo Jesus Christ Bad kajing ay jong blay Lamba kajing salop jong simbakoy Kindan rengkat bat hibaro Rengkat bat biru Yaingut yaw blay na kabenta kani kesngi ke bang ilum lang na do menin ilong kami jongi rangkat bat katu kani di belacot kot sobha rangkat berkerang ba bakani ke parish nila pelong ya ka International Women's Day ya ingo ya blay na kata jengki kilong kami ikin thai kembang yasnya hagi yang buram ba pidai kita ibabat Hamtan ini Garuk Kasih Penat
bapat yang kecak ketenja ke culture ke titi ke dustur idwai haublay ba menta kesni kumba partai baru kawai menin menta ni pekut tum ke diocese bantuai lang ye pi baro ba pintu klein agi chadia haublay ba kecingge haublay Utrayu don rengka batpi kajing pulin ako gospel bakoy katkum ulukas Tagapor o Jesu baladab daw mensi bakoy Ulawan pai naka Jordan Balayalam yu daw mensim Syagari kenja Nagabantas saukosni Palapan soya u da uksoy Bat syam labam ay hakito gisni Bat enda kilakun Ulat ngan Bat uksoy tula ong hau Lada melong kun blay Ko hukum yaw liw mau Baon kelakku Bat u Jesu laju babya u Latho Ubriw imtang da ukpu sa kumen li andang wapi kimanbay hagani gisni kawa yodum lang ikrui penamburom yaw blay yapi ikenthai kum hagani gisni yadai baham tausnem nadu menin gisni hadu menta gisni ni pungkut yagani ke International Women's Day kublai shigon yapi kilau kami kiba saki kiba ying haketeng jogi kentai baro nadu kiba rit hadu kiba la he menta don't way try kawai ke cingeng kawai ke baptisma kene gede ke pang baba kini ki senjuk kentai katrik jungi di kwa ban pentap pesel halo jupi nadu din nadu kentai seni kene ga kau ya kajinya long jungi kawai how try kejingai long kawai jungi ha kejingai bat kumno yo ya kejingai nang ba ke baptisma tadi putra Yesus lagi kene ga penten ma wingi ko lokni bae ko kentai jungi kaba haba ni pule ya ke jukau bakoi ke kan jaga bestol menang de basau
Khan lai po an wa ong gini king kipa rungi kiladan tang kawai ke jumun tang kawai ke mesin islim dor ya gani kata kathang kaba maki ki sinjut tin thai katolik juni ki lumlang na domenin hado metagasni halar gani kaphang handai ka pertai bara kawai ke chimya ke ketin imsni ko ang ketin nang wai netin paren accelerate action. Kemudian you accelerate. Haring. Smart. Pen smart ikam. Action ni ikam. Mo. Kecingkot yang ni bansanya bangai haublay hakipor baro. Kecingkot ublay yang ni usanya bangai hau lai kenran ang buong ng tao, bat hau Jisu, untuk dah hau Jisu dah hau balang, mo hati por waro ijiin yung i. Kadai kejepat yang ay piro, ke nakmi, ke lompa, ke somla, ke hebarit, bangin long kibril basongo berbot, bangin long kibril basongo berbot. Nilarong mentar baang lasan singi kani katayaw korlen, ublay ukat yung i. Banturwa ya kisah jong kita dijinglen lagi kisah jong dijingsa jingin kisah jong dijingkin dia ada tugas ni barang berpay bagi nombam do nombam gino ibadam bam bagi balasi di badunador batador tang batim bat banleni ledi banle ha ban ayarab yekiwai tongin terwa hakali katayo kebanan kong kebau blay nakad yengi bansanya ban ngei hau luat lada ngidan da singi ong ngiden irede ne tolong tumgi Israel bagi dong kibri besongo hadin bagi ayat nang ba kata gejing chala ben half gejing sincha dosin paro Egypt bat mentah lepois kene berkeri belakular bat iwanra inuso kecil pencai doa, kecil kuat buram dalam gospel batu ini. Bon, ibri jengi kebangan hagan yang jincap. Kecil kuat dalam bet kata kehimangan ayupi. Balai kipat yang kisah jengi. Balai kami kejadian ahat kejadian Yesus hapadeng jengi. Balai mi kinong ti, balai mi kinong penyabriu, balai mi kinong kidnap jadi beriu. Balai kita kibat Kali drugs, mo kini kita diberi bagi kuat bakar ini, batan ini lambat gabor baman, ndai ujisu, ujab yang ini nama kumau ya beli upah, bat kumjoro nama mau sanya haupa jumu, batin lagi gerau kan ko para banget bekerja. Pangin kenmau abang icha kensoy kata di cingkwa magonjay kakwa uram kabakat do here nani jangan salah ipi wa uram pa ndai jisuang nanam tinjo yaw de pa uset seria apa kacagari jumu kumjoro gani gani khat yengi tengi kenmau ba i habel Islam jubilee dah berjikremen, tam diprogram jauh berjikremen. Toraluti sakini gile usantuli kisni. Pungkre ina kontak pasca, macingca bujisu ya kapop, ya kejiyam, ile ujab iya kapop, ujab iya kejipinsoy. Tam ujab bujisu, dah kocanya ahau lai payo, dah kumu iya kejisnen ya payo. Wau beri intan ada lupu hendak dektin ulai. Tahag ini kesni, kadang idang pengkre ina bentar ke pasca ka oblai kenran pi ke bawah ke jiklai bat to persang ke mom tu chim swai ke ni kesni po akibat pi jena tam di kinarit Hebrew pesawit Hebrew besanya haulai
Lau jo mensim men soha ban pungkho yegini kijingai kibangi lawan ra banduk ban kentang iki bakim duk kelalang ini kamet batasnan jong trai jengi uji sukris wala hukum yengi panpen mentai yegini kijingmaya tamar bauhi hakami bal aitina yu wala shim yauku badak baingo yami badwai kurku mulak dia balo ai laksunan wang toshim batawam nagani fi bara namar gani kalong kamet janga ya kaban aiti la kabenta jongki Akajo berkon dalai bam dashim ya berkuri berbaing o yami ladwai kerku balai lagi semran wang toshim bato di nagani pi baro nama kane kalang kerkuri takasnan jana jang gajutang matmai batbom cukun kya batni nakabentai jongki batna kabentai kibabun na kabentai kicima kipop tole igani banten mau yang Kau turai pada kejegerku bakar hai jomni kantu cakipai jomni kau turai ni kerpat pada kejeng kermen jongki kinang roy hapdeng kejeng bat ya kahok jongki ban petskam hapdeng kejeng pecoy badu en ayeki ya kejeng sispa bom jukun dau pris utrai jongi Blame bin bor baro berkuyaki upa baru kun baru mensembakoy